Kethinkatho na ntune mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira na unikiri weru tha mugwanja mbitagwa Ntinyari Kinyua tukianjiria nteto chetu muteteri wa Kioto Salesio thuranira amwe na achore bawe ibachumirite kwigika bondi ya wandikani ajamiru barabethiretwo bagikirithana na gavana Kawira Mwangaza gukonia wandikani bwa arimu ba ICDE arigitani na Kinyari Tingugi bangi bathirikari baba kwendeka Salesio baugiete bondi ije na Kioto kumania na katiba kwithirwa ikigita wandikani bobo na itibati kwithirwa gitonyerwa ni mtu uriko kana uriko na gavana muno nkwire ugwe ubati kwithirwa wi nukwanania buru utina gintu kira gitagwa apathy nonto bwa kwithirwa mutumantu ethinkia mantu je insecurity na tijaritie na arua atijaritie goro ajaririe kagita kuma March 2023 riria aandikire kiri county secretary emuragia mantu jegie cabinet meetings na county secretary Mwankanaru atomba kumuchokera machokio jau na mwaka muthiru 2024 mweri jwa ithatu governor inkukurikania mutumantu ethinkia no mbere kwithirwa akiandika baruga kiri speaker ni onto bokwithirwa ukaria bwa buri ugwatine security ere ugwatine na ochonkoni ibwenderete kuthithwa na onde mo witnesses indombere kwithirwa nkiandika statement na assembly ya mbita kenda mpeja na ukuje bwakwa and the accused people nchamba mbithe na kiambia thero baraba kwendera gu insist gwetana michemanio neje botombere kwithirwa bukihona invitation ire bweterwe ni assembly kenda bomba guchokia machokio jau na nchamba mbithe no andikire baruga ntariki 16 che December ya kuga nuijo au onto bobo borio na ibo chonko ne DCI niki bukwenda kwenderea gwita ntu ethinkia kiri michemani obukumeani ogwati kiri we no chonko ni botoromba kuthobo kithirwa kiririe niki ochonko ni bothithwe na mpwe muno na inkoromba assembly na DCI bothithio ochonko ni bwaraka muno kenda report imenyekana ni mbie kwenderea igurure insecurity ya mutumantu ethinkia nchoke mpongere bubu kiri county public service board mbwere bugachoka na nyuma ni onto bukuthithia advertisement chikuandika nurses na ECD teachers ira tukumenya budget ni ere allocated website ni raere collapsed na application gwatuika itikumba kuthithwa ndenge boromba bomba gukiriti on website na bothithie new afresh adverts iria ameru bakomba kuthoba kithithia application bwendre na process yonde mwangabu banenkera appointment letters ni onto budget irio clearly ya allocation ya mbeche kwandika ntu bau irio ntiji na governor akwenda kuja wiki ya mbeche iji Gavana Kawira ugwe hajo kugana bamiru bakandikwa ibandikwe twati turejera kumenya atiri kwina listi ya antu baku achore baku family members benu na nye MCAs bara bago karaya mono listi rone kanire wa public service bond ya regewa na ndio umira maroro ntu bara boy bari tango gena competence bari tango ge bakenda kumenya barendo telia mwana mumiru listi ye kwikora gwete kiriro akansere marieto jonde na wa council andivatira na ndia tukwenda kwira atiri pao tuto teko karato tegete mero ethirekira nonto bwa ogwe kwithira otina competence anto bwa meru ndabwira bumire ni bwinthe ndirimu ije kwithira ana betu ibathomete kaurira nthi apreni na public service bond babwe endere ni kuthithia interview para baga apply tuone uwu nene imeru uwu ga kanso anto batika andikwe na ito kwenda kumenya no uwu karite wa Kawira Mwangaza nonto tethinga ta sheria ugo una watho day night bond irere ku a public service board ika expire August this year na ndenta to yukwiraga meru che kuberere expire by the end of this month ngento kiambere kiu ankwire ni urongo secondary beche MCAs beto ibathiri itemized budget mwaka ja 2024-2025 na ibatengere kwembecha batengere 100 million che kuandika health workers ibachokere batenga 211 million cho promote health workers ichi achokere chi atengwa 90 million
cia kuandika arimu ba ECDE ichi achokera ciatengwa 8 million cia kuandika agricultural extension officers ichi achokera ciatengwa 7 million cia kuemploy water engineers neke nonto governor kwenda guchita na urongo ronga magana okera ameruma inyake ja kuthura ni antu kwenda kwinga kana go kumena bondi eu kana ethani mwana mumero kuthura akiandikwa tiga kwenda tia kureta excuses cia kwenda go cancel choke mbwire public service board yangindere na ngogenu otibatigwa consult anybody enu ni independent body na ito go expect yana bendo ba mero bara ndete go apply endere ni go apply ngoge. Muteteri wa Kyoto Kerera Mithika Mzalendo na amerete thirikari ya Rais Ruto akiuga nitigirite uchumi bwa Kenya bwaraganite buru ontu butumite garama ya uturo igita bunene ariuga wathani bwa Rais Ruto kagite nega kabukari jabura bwario kagita kamoi akiuga nigiutate na mawirane zira thirikari Kenya Kwanza yethiritwe igikira Kenya. Hakuna wakati sisi tukiwa wananchi wa Kenya, uwe kijana, uwe mzee, uwe mama, uwe mtoto, tutarudishwa pale Moi alikuwa ametuacha. Kwa hivyo uende uabduct watu, uende uue watu, uende ufunge watu, hakuna yale utabadilisha. Lakini wajue sheria haizeeki. Itafika siku ile Bungei, ile DCI, mkuu wa DCI, Ruto mwenyewe atakanyanga kotini. Ukweli mheshimiwa. Iwe hapa Kenya ama iwe Hague, itakuwa funzo kubwa kwao, kwa sababu tunajua kutoka 2027 mimi nitakuwa minister wa internal security. Kweli mheshimiwa. Mwenda Mithika Mzalendo imo siasa gishoneke ubunge kya Igembe South imumenyerirera na muteteri Kyoto asiumiritie werune na kuga atati ukya thirikari ya Rais Ruto no mwanka ariuma buria burio ni uria inyiritie akari ke antu begembe South bonthe na Meru na Kenya. Happy New Year 2025 inyethira mwaka uyu wa 2024 yurari na changamoto nyingi muno. Tukumenya anto ibaturikirwe batulamwa bia irabera baekirwa muko cionthe ciaritwa ciateka cio yakinya ciruba cia kila kitu. Kwa hiyo tukuona maisha ya raume muno no kia kuona report ile ratine kampuni ira itawa ya maoni itawa Infotrack nukuona irawa ke anto igana ba Kenya 83 bonde bariwa Kenya ititite bwega ni anda Kenya ititite bwega. Number 1 kemusi ariura wikiti mwana sukuru January 2025 ate kumethira amwike nontu atina mbesa cionthe iciaritirwo thirikari cieta thirikari. Number 2 muntu ukya wacua weta cibitari utiona ndawa nontu nyumo iyo witwa shisha yonthe nethiririe urita mbesa yonto woni bita wambia kithumba lakini ukiakurua nasi eto tiwa iko kwira kwina account ite kumenyeka na mbia cieta. Akawa Rais Ruto na bunge bari kimwe kunyalira akari mwaka wa 2025 aitu muntu uyu witwa Ruto na thirikari yake na antu bake barabe na ground na MP baba yake ma MP yake ya yes baba akurirwo tombo wekurwa bunge kwa tuikabo ikuringa baringa waresio bakaua yes berwa ongelei sif bakongela berwa ongelei pesa cia kithomo berwa ritei pesa cia antu kuthoma bonthe berwa yukiitha kaviantu berwa yuki nyumo wetwa housing levy ya kantu barara ikuru ngune bonthe bionthe bietire thirikari muntu aungiria mbia cionthe bari ya na MP ba rukuibwe MP wethe ututa ciringi milioni 5 kwiyo tuliza kiani ingwitikia kiwetwa Gembe South na areyire na bia nenkerwe nontu Ruto mantu yaretikitie ni mbesa be ya mbesa baure antu ingwitikia wananchi bakuona na kinya Ruto kuyukia kithure kindi kina kumwithia munini wawe Mzalendo aliuga ingogi ya utheri akari bari menya ligathi Gachagua nowe munini wa rais. Vile mambo ya Ruto yako huku mashinani, sisi tunaishi na watu huku, yale yanayoandikwa huko kwa vitabu
kwa magazeti, ni ukweli yameharibika, kwa sababu wananchi wanajua vile wameteseka. Tunajua Rais Ruto alichagua Kindiki ili agawanye Mount Kenya iwe mbili, lakini hata ingawa alimuappoint kwa sababu ya Kindiki ya deputy president inapaswa kuwa running mate election. Hata saa hii tunajua yule president hata wakipitia Kindiki wakikuja apitia hapa na Kazagwa, hata mtoto mdogo atajua Kazagwa ndio deputy president, hata ingawa alikuwa impeached. Saa hii watu wanajua tu Gachagua ndiye deputy president wa watu. Kwa hivyo sasa hata Kindiki mwenyewe anajua ni kugumu huku, strategies zao hazija work. Hata akuje ni mtoto wetu, ni mmeru wetu, anakuja huku ni rafiki yetu, lakini unajua namhurumia sana kwa sababu yale alifosiwa, he was forced to accept a position which should not have been his. Kwa hivyo sasa tunamuomba tu wacha akule kile anakula, miaka iende. Kwa hivyo ili watu wachague yule mtu wanataka. Yale mtu huyu Ruto alifanya yametibuka, hiyo strategy imeharibika. Ni lazima hata akikuja huku ground maneno, unajua ile inasemekananga mambo ni life. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Gembe South, County ya Meru. Ura wari mubunge wa Tharaka Mburi Mwiru naugite kuri na bata ya gicigo kiu kwithirwa iri na areketherwa kiuthurana iria kigina gya kithomo kira kiumbi kia gutethia ana baraba umite njaiti guciumba aritie onde skuru chithiritwa igicokwa kiume giki turaria. Nyuma ya mpumi chekiro ya KCC kurekerwa ndihora wari mujumbe wa Tharaka Guka mbere Mheshimiwa Alex Mburi Mwiru na uritie baraba tiromba kuwata grade ya kuthi university gutigiriba kwibungana cukuru cia kiubundi yo bia rothe KCSE bia tangacho na beuma anaegwa bamwe pengine ana bamagota kugwa batarotete boega mono baba iregagira kana bachiari beregagira nutu mwisho wa ndiguru nondo ino kinya thirikari na ruthi ya technical institution nyingi sana ani ba yungera chono nto wera mbega da ino kwanya ndio na mikono no nto white collar job ono na degree atio chiono nto ino iba inge mono to kana na degree mochie no nto thirikari to ba community bonde na kana ku industry ile kuna nini nitikayo nyingi Kenya atio mba kwandike kabonde ku Ndaye kuona kijana baba kuiwa bakarotha boega mono ntuino kinya ntura meji kana kinya lokori atu ina chitauri atu ina chio na baba ruthite cause cha technical mbitwa ya Mwiru kiribara na baba bare watire grade ino ya university baba korokite ibatige kuduga limono kwamba ibo baki no kana baki nya mwisho kithomo gititiraga ana ukuruta bakwa mambendere kuthoma no ndukinya chukuru na chio nyingi to waka ma university na mama kuingia ando gato ateka marekshara no ndingo watie PhD yaku kana kinya masters utiaga kanyamwa kurutha ndo kathomithia na babangi Muhiro nkurukine rutite mbito mono kiratongoria nterino cia Tharaka gutigiriba gucwanjira imbege cia gutigira ani bakuthoma gutena wagagu mono kire university na colleges kirigwa twina kite kana twina kigina gyetu kiato makuthomithia kiana tisindie bwake kana ngafu na nikena tuyo babangi batwimbiria anto babiashara benda kinya kuthomithia na utetheria kena kinya baba iwe bariku tumutethanĩria twinde tuthomithia na betu ibainge mono wankia ana bankia bariku bainge mono na tiwa onda bombo kijira basari tento kuona kuna presidential basari chijite bama bata apply tenkoromba baroda na mpoe ba apply no tutake 15 irio bakuinga muno mono kira na kurubara kana na baba ciare to na kurubata nene kana baraba kwirirwe muciari umwe kana rongi akiri kithurano tukwata akiuga ari mustarini wa mbere guciria gikongoro giki kia mujumbe wa Tharaka akorera Kenya mwethiite kwina andwa apa na pale na ino tine tumikia andwa itwaithiria thirikari bwe kurutha nuntu mwana tichiara muthira njiria kuthina magururu thirikari kagita kega
iturutere wira de siasa cia Tharaka ndu yantu bengi mono bakumereria mata gite kia MP muru mwiro ri umwe ura thogana ya muru mwiro tirugama kagita ntaimite na maguru makwa mi maraya ntambia ngantambia na kano inda Teresa kagita kaka ngira beteria muntu ande kare ngadi ngiwa gochoko kenda manto momba kumbuera mbere ko nto ba ko Tharaka buririkane mwato arutha buririkane kinyama chukuru bwa twakaga buririkane bwa batu aruthaga buririkane bwa mandaga jatu aruthaga kuma mbuera bwa bonge ndiete kurutha bona na kinyankoroki nonto ngora madugani matandirira Kiripotera Uru TV kumantere Tharaka mbito Paul Ogwakabithe tanambere kurumira ntiso chetu inchokele tenyume kagita gate koraja. Karibuni, hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Gemio bisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kurita ngugi yaku gukurukira Victory Furniture. Igurire itibia geni kuambiriria ngiri 3,500 na metha cio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iri ebangani tukenda gutigira ngugi ni kuritora kubatere. Wenda itibia obisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri nabyo mithemba kathumba gutigira ngugi ni kuritomwiri juti kunoga. Nko mukaribithia thini wa dukene yetu ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia obisi nko mukaribithia muinde riongera Victory Furniture no thongomio bisi yaku turingire thimu gukurukira 0748578516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Twagigwetana mbere kurumira ntiso chetu tugicokera mukandarathi umwe norite thirikari ya kaunti ya Meru gutiganie kuria marandu jarai na Georgia kandarathi akiuga ni bakarita kwa miaka kathumba batiri marandu jaja untu butumite bagatonya marandu ne kinyabo. Anthony Kathenya na ripoti ja. Agita kalonjorithia kirindo aginkorani ja kibiashara bathiite na mbere kuringa gituma nonto bali mbumi ya mutolile amono ringi biashara ene kambuni kiombe ja wikaria ni beumirite kuromba banenkole kila gikiao bakiole githirikari ja kaunti ile marando malejinamo kire kambuni no kambuni ya wikaria Pelt ni mea kambuni leitende marando ni thirikari no ja kaunti amona kwithira banenkanire totungata kire kaunti 36 Irene Makena ulenwe director iti nambere kiri kambuni no aliuga thirikari ja kaunti ile ya mwana kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi jina marandu bankiro kia milioni 30 kireo kambuni kiombe. Irene akiuga thineno ni kwa mitio iti nambere bwa kambuni no kingugi through national county governments with abatuwite a lot of money pending bills stick on time uketha mbechira na ndichigire interest nene na itobiri kuri meshara every end of the month, so we got to weigh down a lot. Fortunately we are almost 36 counties ngugi, but so far idambwa itatore our pending bills na itohopete that chigatorea ni Meru county teturite tuna Tharaka Nithi batatorea but tuko hope national government are releasing better bagatorea on time. How much?
County, tutarite county acquisition there in over 30 million, which is a lot of money for a small private company like ours. So bakomba go to tell ya tristi baga to ya pending bills. No to ingo get yani ni mbecha chiteringo ge. Na antobara waiterengo ibarirwe. So actually mbecha yu chikeja tomba kuthithia manto jange na at least to komba kinya ko push biashara ingi ira twina cio. Amwe no gwe Erin Makena ne urute thirikari nene gutigara ne kurekire kigina kire thirikari ja county gwa kagita kareo. To the national government, well, no, but no, I don't know. Maybe think about push to counties because there's nothing much we can do back on time na counties na chukare on time, especially services. Non to askari kana tuge service ila shire dad mto askari na expect kuria every end of the month. Utumbo mwirete ranga county ne ko itembete and what have you. And again, wona mto buga pending bills like us to get Meru County ego kara almost mwaka na bechiri te ko an interest. So ne go expect kinya that I mbecha ojoketi banki ka to gene overdraft ojoketi banki no kwa niko tumiza and by the time tumiza nya tu to kwa na delay kaire kure askari ora antwethora era wa tariki imo ijire ugetha no mukinyirinya tariki 3 so ni romba retu tu bategaire especially baraba ku render services. Kulingana na Erin Makena, biashara ja hoteli makambuni kiombe mawikaria ni ithite na mbere kwinyirika muno mathina mamwe akiumanaga na mibango ile mekire ni thirikari amwe no gune urite thirikari gutigera benarela mbega ya uringi biashara nerete kwangaratine biashara jao no hanini ero titi jonde okay mbecha tu ona mbecha chia delay na area igoro no tuitaira lot of government institutions ngoge ekethirwa becha na ndoketho tena uwezo bonene uketha na ino kuinga no to left right regulation shikweja bo change bo masha bo geta shi bo geta nokoroa yani manto ja maingi ja ketho ja ibo koroga left right ombare to kire thirikari mwaka juju as a private sector iba to create a driving environment ya witrangoge the atmosphere ethire tu sasa ya witrangoge kerere nyingi ithire tombe witangoge so eromba retu tu iba to ikire tu atmosphere njega ya witangoge kuma muje muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Muthenya sona njire ndi kwibega no tubakona kanya kugwatanira nawe ni turana ntukwendonge Mbita gwantinyari Kenya.